dan saiwai nongkren kita ide so preston tensong di balong deputy CM Chongi ya kapa mangi boro ya itu buat idan kata gajing snow ek hamtam nani namaulai idan kata gajing snow ek hadu kata ya dalam dapat Islam show na ya kene kelat by batu preston inai gajing keren sangi. Okay. Kakot. Komunikasi hajangu dipajba jeng ke Maulai konstituensi. Kadi krui pilayalum hakani kejaka. Kamtam ngasngo bagade ban panmak arti ajak ya bhi kitrai dukan pilayawit. Hakajing yade hakajing tit mak blem tang sipor. Ngimkwa ban pentut palat. Anlay ngim banse namar kani kade kapor ban pensyai yakin nongrim jong ka parti bat kiway ru ki political party ki juwan ya kaban pensyai ban penskotu. Koblei si hajarmu kani ka meeting ka bacai-cai ka don purom ka basretenat hade kata-kata. Terpang ngai koblei ya iba tebor patau local MDC jo kemaulai ubalalum lalang katne bat kamtam ubajudeiru ujingkin ba namaulai konstituensi hantei atau sekretariat dei une uramba ubangaken mau haden jong ka election hajar polai ujuan yalam yakin hon lani kireu ramba kinongkit kam snong kinongkit kam tau saka kamra trekam jonga baca kamra trekam jong chief minister koblei si hajar wo ba tebor pathau wat lada pisa kawang mau ki ong wat jule MLA anai nga ong yapi pidei ubreu ubas ngeurit pidei MDC bat piwan yalam lem ya kacing ya kakia kasyon jong kinong song snong hap kabenta jong kamalai konsensi bero away ngai koblei kerpang naga Singapore i candidate jongi Dr. Amprin ya lalai bat ila ai ya kacing kren gabapang gabatiang bat ila airu ya kacing kular akmat jong piki pajbak barok ngai koblei kerpang yang bakit berada baji keren mana we ni kisamla ramba batum ju ya ba MH semle UMLA berin jo kamaulai koblei siajarmu ya kinongkit kam jo ka parti hakani ka blok maulai nadu ka parents body kisamla bat kilong kebe ya kecing shit rem ka jongpi ya kecing trei ya ka kam ngarong apa syuk banbun tin ngelos ngaulut ya kecing keren paro nakini kiri orang ba ka ai ka bangakwa ban ong hang ne kalong kawe pintip nadu u arajar khatra ter hadu arajar apulai nila persyang banwarra ya karoi kapar hangne hapo mawai konstituensi te hakaba khadu kajubab ka bagiyo niki paiba jong ka mawai konstituensi kalong penrem kebut yuba tebor kata kajia haud arajar artolai election nganyo tu ya pi hakato kaski teput ngade mangau bos ngositam habanga kenji ken yaki skim, yaki project, yaki program juga sorkar ngila ai maksimum hangne hapok maulai konstituensi. Anlay wala kataro aden bangila tau ya ka sorkar. Ngan ya to ya pi kilong keme, kilong pa ki konsamla. Ngimpat kelet ya ka maulai konstituensi. Ya pi ki pagda kamawai konstituensi ngim klet. Ngatarai pio i hakak apa mieng copi.
ki kamba ki kamsan ki ba ka sorkar hapok ke jinalam ke NPP kelale kawai syua ke engineering college kane hande pelawi enjopi mano ba ai ya kane kawai pat mentangis na ya kata ka VIP road ngat POE mentang kadang kam kaya cacai kabayat na maulai bypass kami satai sa maulai tiong kumsaw bahkan ploy satay sa ubroy kikam kilaya step pagkagat scam ang nagila dep ya kan project kan long ke jengkerku ya kan maulai konstituensi tarokoy nang ta susu nganya tu ya pi nilaray nakaliam joko sorkar bangin penkendriano ya katay ka sekretariat kapadon hantay menta gin penkendriano satay sa maudiang-diang lani satay sa mau sa new sulong badya kaniro hatin benilaray ngila plan lepa ban penpoy surok na kanekatan maulay mautawar ban penik direct satay sa sekretariat kapatemat bat kemaulay jongpi kandai ke sentar ba ha kane ke Silong City jongi parok kawai banjin daladai mga bobodo ngana tu pi wat sinayar ngamur asu namar bole ba pe buat bokli uren renga ong ya pi o nong malai ki pagba ba e jonga kat ba pinang yale kuntu kajing e uba do prestun kanang jur nga kata-kata nga kaban ong ya pi menta kata ka test ya pi nga kwa ban yo i bakahas bahakasaw tarik ubnay ubahnreo obangin yaw ya kabro ngidey banyo ya unamtam na maulay konstituensi hiya kular ni empat ba banyale ya kata hapden jo kiti kamba ki bangila pursang ki bangila trei menakini ki rongba kila kren kacing syalet tem mau mangi hantai sekretariat dalalong ke bapala menin nga dia tu ya pilu presiden jo ke BPP ngoyo i hakato ke social media ana ba ya ba preston ngin le FIR ngin kem yo dengar ngong kata ka kabuksier tunyo hailani baar pade yang kuno ladangi don hakabor ngong bukwa bor ayu kaya kaya sensar pajba abang idon haka sensar pajba kata kade kabor kabapi piju yalap supajba pi pensame jubetli pajba uya satkan hantai hadis laus ketriap dia kan mau nem oh bikia dua isajing it hana bawan mu taurok rau jo kejat benriu Sano dan kata ko isu menta hangno kine kren ya kata ka reservation policy menta Sano dan the reservation policy nangoong yapi wat pialam bakla ayu pajba kamtam yaki kon sama ngado to ya bisa te sepuluh swa jonga kiwan banong to kersian yangi ngilale kakamba kakamsan nganga keli menta sistem tam pilolong ebele pedi kadak kapapitrekam na benda kejai penil dae kakam kapitile na kamenta kejai penil penise tang silan tang silan tang arlan beni ki kita ditambah di baka parti BPP galala hamde apa mulai ngarung apang gadono niyo iya kato ka jingtho kaba kirambas dong iyong ngigin na kebo anong kalibay iyong na mabam ng repair yung surok ong odotli kirambas nong
kilas ngau suka ka mensen kilas boy haka cingdon boy haka kutla namar balai bam dalutiya syaitai sekretariat uba pli uba tegor pathal amulalong kajingkeng yangi syaitai sekretariat kay kebajia susah keno penban baulek donbor baulek start baulek kunta kumli dengan kuat ban ong ya piti padba bail ko padba bail chok kamawai constituency ngau baha menta ka kenti penpaulen ya ka sing syania ajong pi ya ka parti NPP ai bai Dr. Amprin Lendo inyo ka jinjok ka badon Manghiro na kalian ke sarkar hinang ya Tracy Tom. Manghiro na ke sarkar hinang ya don rengkat lang. Hakawai pakawai ke konstituensi. Ngin warna ia karwai kapar. Kabapit kababiang. Nganya to ya pisyo kibapli kinong ya lam jok de parti teman. Don kibakli kibaong. Balai bakacia kunta hakita ki konversi jompi ko MLA badon burom ong kini ki MLA barok sawut ki jom ke parti BPP jom pej holok bae ko kinong heput jom ke BPP pej habas neu ke surok kamdei ke jingketli jom habam biang ke cekak sumar hana kamdei ke kamram jomi Ana habang biang kiai kiroi kipar di skol kijaka pule ana kamdei ke duty jongi ana kadei pes ka duty joko sorkar hanta kapakla kajin berkat perdain jong kini kibriu nambar kenal baha banlong MLA Parbapiwan siya paiba mangin ke parti NPP habing iwan si paiba yung ani pijet pangin long ki MLA kabamut haba ong long MLA ngid ki kle ya ka roy ya ka par ya ka khia ka son bat ya ka chin jong ka konsensi kata be ka kamram kamdei ka pinong tamaya tao ya ka an idon kam batao ya kaangan tambag idon kamro banwanra ya karoy kapar hapo laki John kijong ki konstituensi kinakatataw ngayong yapi okay pagka magsyogsnang jo kamaway konstituensi parok away ngaw baha menta kaganti ay kajing kersyan kabapura nakamuntay Dr. Amprin Lendo kabreu kabalapiang nadong syadong bainyo banlay hakatay kadorbar ba hantay parlemen banyasay nakabenta jong kacaj benwe jongi bat nakabenta kajela mekla jongi barok away bat kanlongro kanang bodin yaki project kiba per yaki scheme kiba per kiba money nakaliang joka state government kiba syate supportali nakanau kiba bomba kinokit kamsnong kiba bomba kita kiba tray ya katokas pasni kiwan o kiwan nam baka pisa kasakot lada piong kapaitiar bartar lada piong ya ka wages kapay bela teng sakut lai benai sau benai san benai ni teng na kasorkar jelang ni mase hapan nang seo ten rei balai ka jia kunta bagim don ya ki MP laki chong ki ban lai putin hakim ministry ki baper hantai hadali nakadaw ni dunong nang tasyo ya katulok jong kinong high school SSA teng lai benai sau benai sakut kapisa na marbagindon ya uksiang lani kaksiang kabalong ka MP banlek tenlo lem hampay haka sorkar kami hapo Delhi na kata-kata nga olipi ngidon kam kerti
menta ka kenti ba i Dr. Amprin Lenggo in yo kajing job kabadon brom kadang ba nadu ubnayu bahnriu in late mai ban bodin yaki project ban yaki scheme di babel jong kacelam di kelajong ke sasikem pat nakwa ban kerpat rit iway piway suabangan syong tongit niya mi nangi nginya tresitom ban ngi kerpat yiki long yeng kelokset yiki lok kijor ke marjan marpa bakinya ai ke jingkersan kabapura ya i Dr. Ampri Lenggo titip ne pentip kelen saudong ya ya kawai kabanga itenat menta ka election MP kelong baki long keme ki kenthe kia mi syakmat kia wat yang lagi kon ki kiro kata kada da persok mesin yang aku menongelam jo parti yang chief minister yang mas ngobah ngapi menilai kelen saudong ki long keme ki abi renti kane kadai kacing kermen nak kabenta kane ka election MP kan mau bah bon kini kiwe ki parti ki bakanong rim joki kamben AA wen ki sia keren lapla anle mangi de la on ya pi balai di kwa ban pha ada kalong kebe menta ka ketingi on habagi ya ka chat benreu kamu tanom di tang para rangba kalau ada kapor bagi ban penpau ya ki long kebe ki badan ka sap kapon nak ka jelajong nak beri nyau tret dongi bagi dewan let satai jadeli rada kaptura konsepsi kalabat pendi ia ka akatha balai mangin ade de celok ipei ban pendi ko kisama kilong kepa ngau bahase nak khotlang ya pi benta ka genti ko kinongelam yo ngapipi ngau bahase wan ban ya trelang no menta ka genti Lipin edau kon kecat benriu. Bai Dr. Amprin Lenggo. Kon melaong kinong keren menhe. In pen i teng keren. Ya karyam ya kabeh. Ya karukom long karukom man. Jong kecat benriu bakentang. Jong kejelam ikhla jongi. Saya sistem. Akan dipor sabangan jong. Tongin long ro kipreo kibacai-cai. Kipreo ke batip preo ke tiplay kemau hala ijong irempeni ban pendem ya lagi ha keting duai namba ublei ujubab ha ka sautrik ubnai ubat riu bat khat khandai tarik jong ne ubnai tongin ye bi paiba nginem bekelalanti ngin ai ya keting kersan hai Dr. Amprin Lenggo koblei si hajalu